Pred nama su parlamentarni izbori na kojima ćemo birati saborske zastupnike koji će predstavljati naš kraj. Saborske zastupnike koji će rame uz rame s Andrejom Plenkovićem rješavati probleme vas građana. Probleme u cestovnoj izgradnji, opremanju poslovnih zona, gradnji vrtića, vodovoda, pješačkih staza i ostale infrastrukture koja je potrebna za normalni život nas građana. Čak 252 kandidata u trećoj izbornoj jedinici bore se za vaš glas. Prednost ovih izbora je što možete birati preferencijalno. Točnije, možete izabrati vašeg favorita koji će predstavljati vas u Hrvatskom saboru. Ovaj način glasanja pravi je odraz demokracije, kada preferencijalnim glasom direktno birate svojeg kandidata. I onaj prvi i onaj zadnji imaju jednake šanse. Ništa se ne može napraviti ako samo sjedimo i razmišljamo o promjenama. Na kraju sve je na nama. Hoćemo li ležati u naslonjaču i gledati TV ili uzeti stvar u svoje ruke i birati preferencijalno? Si čul za Jenkača? Je, 14. je.